Profesionalna dvojnica Elizabete I izjavila je da je iz poštovanja prema najdugovečnijoj britanskoj kraljici, koja je umrla u četvrtak, odlučila da napusti taj posao nakon 34 godine, ali će i dalje čuvati svoju kraljičinu odeću u znak sećanja na ženu koju je osjećala kao člana porodice, Mary Reynolds, 89, koja živi u Eppingu u Essexu. Prvi put je postala kraljičina dvojnica 1988, a prvi put su joj rekli da izgleda kao Elizabeta još kad je imala 17, pojavljivala se na televiziji i filmu. A među njenim istaknutim pojavljivanjima su glavna uloga u komediji Bullseye iz 1990. sa pokojnim Rogerom Moorom, kao i pojavljivanje u seriji Doctor Who povodom 25. godišnjice prikazivanja, koja je obeležena 1988. Reynolds je novinarima rekla da je odluka da se penzioniše čini jako tužnom, upravo sam se preselila u novu kuću. Imam 2 pune kutije šešira i upravo sam smislila gdje ću ih smestiti, a onda sam shvatila da mi više neće trebati, rekla je ona. Kazala je da će verovatno zadržati sve kraljičine odevne kombinacije jer su toliko dugo dio njenog života. Novinarima je otkrila i da već dugo kod kuće ima 2 odvojena ormara, jedan za vlastitu odeću, a drugi za kraljičinu, iz kojeg je rado pozemljivala poneki odevni predmet kada je prilika bila posebno svečana, prisjećajući se trenutaka iz karijere. Mary Reynolds je kazala da su ljudi različito reagovali kad bi je vidjeli, misleći nakratko da je zaista engleska kraljica. Najčešće su od nje tražili zajedničku fotografiju, premda nikad nije upoznala Elizabetu I. Reynolds kaže da je uvek pratila sve važnije događaje u kraljičinom životu.